baci! Tako je, bravo, odlično! Odlično! Odlično, ajmo! Bravo! Odlično! Goluj! Bravo, Bravo! preko sebe. Izvinite. Jači si neki, ajmo. Ajmo, ustaj. Go, electric chair sweep! Whip up! Hopa! Hej! To, nastavi! Under hook! Ajde, Rade! Under hook ti treba! Under hook! Strogo na engleskom. Whip up i druga, whip down, druga strana. I uzmi under hook. Neka se pripreme Whip Stefan up, whip down. Čarkanovački Hopa. I i sad. Aleksa Lazović na tatami Sve 2. okej, sačekaj njega, dobit će on minus pojene treba dobije, sve okej. Ajde. To neki. Sad si mogu da uzmeš under hook. Ja nisam verovao da to može. To neki. Sad, Sad nastavi. To. Ustaj. To neki. Drži ga na sebe. Hvata ga tu, to. Vuci ga unazad. Slobodno ga nazad. Hvataj oko njega, na sebe da ga imaš. To. Okej. Može. To. Connect. S grip. Sad idi sad na biceps i zadavi ga. Ajde, na leđa. Uzmi mu leđa. Sve okej. Mate, ruka kod klopa. Neka se pripreme za apsolutni beli pojas Aleksa Bosnić i To, opet lockdown. tatami broj 3. Hopa. Aleksa Bosnić i To. Nikola Vejović. Sad, whip up. Nema, izgubio lockdown. Zatvori nogu. Moraš da radiš. Vraće ga, Šone. Leva noga preko. Guraj mu glavu. Imaš ga tu, imaš ispod nogi, imaš lockdown, imaš sweep. To. Sad, old school. To, vraći ga, noge između vas. Kimura bounce sweep. Pazi ukus, Šone. Tako je, bravo. Samo ga vrtiš ovdje. Hvataj mu rukave. Koliko ima? Znači da se niko borevi šta. Nemaš puno vremena, deki. Kimura bounce sweep, ajmo. 2-0 vodi. Ajde. Diži se. To, deki. Pritisak. Ovo ćeš uspjeti. Završavaj tu. Uspjeću ovo, deki. To. Idi na njega. Ajde, Fiksi van! Mora! Na njega! Ne smiješ to da dozvoliš! Sprovuj! Bravo! Još!
Na leđa, sprolu. Sprolu i doli. Aleksa Bosnić da dođe na tatami 3. Aleksa Bosnić. Gotovo. Šta sad? Šone, ajmo, skupi samo. Umori se. Oni imaju dobar pris.